Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UATV studiyada Ukrayna haberleri bugün dekabrning 24 bazar ertesi kunu. Rusiya mahkemesi Bahçesaray'daki Hizbut Tahrir davası mübüslerinin hükmünü çıkardı. Enver Mamutov'a şiddetli tertipteki koloniyada 17 yılga kalacağına hüküm çıkarıldı. Rustem Abeltarov, Remzi Mehmetov ve Zevri Apsitov ise şiddetli tertipteki koloniyada 9 yılga kalacaklarına mahkum edildi. Hepsi doğru terörcülükte kabatlanılı. Kreml mübüslerini kol tutmak için Rostov mahkemesinin binası yanında adamlar toplaştı. Tafsilatlıca İmran Hüseyin'in levhasında. Rostov mahkemesinin binası yanında Kırım-Tatarlar toplaşa. Bu yerde FSB kanunsuz surette terörcülükte kabatlanған 4 Bahçesaray sakinine hüküm çıkardı. Siyasi mebüslerge kol tutmak için Yarımada'dan 100'ge kadar Kırım-Tatar geldi. Böyle zor vakitte bir-birimizge kol tutmalımız, bizim balalarımıza karşı büyük adaletsizlik yapıla. Mahkeme oturuşunun vakti bir saatten az devam etti. Kabatlanğanlarının uçu şiddetli tertipteki koloniyada 9 yılga kalacaklarında mahkum edildi. Enver Mamutov'a ise şiddetli tertipteki koloniyada 17 yılga kalacağına hüküm çıkarıldı. Onlarını iki maddege göre kabatlı tanıdılar. Bu Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak ve devrim etken intilov. Advokatlarının fikrince hüküm kanunsuz ve esassız. Endi istinaf şikayetini hazırlaylar ve mahkeme hükümü berileceğini bekleyler. Ne vakit berileceği belli değil. 10 gün geçken son da poçtanen yollarlar. Rostov-na-Donudaki Ukrayna baş konsullığının rehberi hüküm Kırımlılarga baskılarının devam olğanını dedi. Eminmiz, böyle gibi kararga yalakadar olğan herkes hakkı sonu cezalanacak. Ukrayna bunu cevapsız kaldırmaz. Siyasi mebüslerin akrabaları mahkemenin böyle gibi kararı beklenilgen olğanını dediler. Başka bir karar ya da netice beklemege manasız edi. Çünkü cinayetçilerini kadırmaylar, onlarını özleri belgileyler. Keçken mahkeme oturuşunda Remzi Mehmetov, Rustem Abeltarov, Enver Mamutov ve Zevri Apsitov öz kabatını tanımalğanlarını bildirgen ediler. Birisi bu davanın siyasi olğanına dikkat etti. Kanunsuz kabatlanğan Müslüman Kırım-Tatarlarga kol tutmak için içtimai ağlarda Müslümanlar terörcüler değil adlı flashmob teşkil etildi. Butun işgal etilgen Yarımada sakinleri öz birdemligini göstermek için fotoresimlerini yerleştiriyor. 2016 senesi Mayıs'ın 12'sinde Bahçesaray'da Rusya Tehlikesizlik Hadimleri Müslümanlar Kırım-Tatarlarının evleri ve yerli kahvehanede bir sıra tintuvler geçirildi. Neticede Bahçesaray'ın 4 sakini Zevri Apsitov, Remzi Mehmetov, Rustem Abeltarov ve Enver Mamutov tutuldu. Onlar Rusya terörcü dep tanıldı. Hizbut Tahrir teşkilatında iştirak etkenlerde kabatlanıldı. Yavaş tuzelem, yürüp olam ama tapalayım. Böyle sözlerinin Andrei Eyder UATV muharririne yazgan mektubunda o sağlığı hakkında tarif etti. Yaralı Ukrayna esir denizcisi yaraları yaxşı olğanı ama ayağını hala da kotarıp olamağanını ve merdiven boyu yürümege kıyın olğanını kaydetti. Rusya FSB'si Andrei Eyder'ini 3 haftadır kanunsuz surette Matroskaya Tishina Moskva Taqiqat tevqifxanasının tibbiyet bölümünde tuta. Kendisi yazganına göre tutulgan yerinin şartları bir karar. Kitaplar, buzdolap, elektrik çaynik бар ekan. Denizci onlarını unutmamağa rica etti. Da çok vakit geçmegence nasıl az umumin çok değil bu mesele tezden bir siyasi çözülüğüne geleceğine ümit etem. Bu unutulğanını istemeyim. Çünkü 24 masum adam diğer memleketinin sezasındalar. Hepsi bu adamlar askerler ve onlar Ukrayna halkına hizmet eteler. Halk unutmağanını isteyim. Kelayatkan bayramlar herkes için hayırlı olsun. Noyabr'nin 25'inde Kiriç Boğazı yanında Rusya mahsus hizmetleri Odessa limanından Azaq denizi boyu Mariupol limanına yol tutkan Ukrayna'nın Berdyansk ve Nikopol katerlerine ve yanı kapı
рейд буксиране уджум етіп, оларны запт етті. Москва идаресі астындаки Ақмеждет махкемесі 24 Украинден әжесіні 2 айға тевқиф етті. Украинлер әсасы сыныр бозғанларында қабатланылалар. Әсір аскерлер Москвадаки тақиқат тевқиф ханелерінде тутула 21 кіші Лефортова сезосында. Уч яралы денежде 7 матроска тишина тевқиф ханесінің тебиет мойсесінде. Душман уджумыне жевап бермек, уджумге кечмек ве илері мевзілерді ерлешмек. Украина аскерлері ичундан баста талимлер кечіріле бірлешкен құветлері команданың сөзлеріне көре, талимлерінің әсас мақсады бұ бөліклерінің достанейші. Тәліке олған тақдерді ән қысқа вақыт ішінде душманға қаршылық көстермек үшін. Всім керівникам було чітко. Эпосы реберлерге әрекетлерінің doğruluğu ем açıq айдын аңлатылды, емде көстерілді. Силаларының яңы құланып усуллары. Эсас вазифе ерне кетірілді, душманға жевап берілді. Индонезияда цунами себебінден әлі қолғанларының сайысы 281 олды. Бендензияда адам яралы. Әлі еді есе белесіз ғайып олды. Табиат афеті Зонски боғазы ялысында жумақ шамы олды. Энчоқ зарар Ява ве Суматра адалары арасындаки бөлгелер көрді. Илкриваетке көре сувасты ер елышмасы себебінден олған. Саймон Баксала мутихасының малыматына көре әжелі хабердар етуф системасы цунами олажығы ақында білдірмеді. Әлі қолғанларының сайысы еп арта. Біз жесетлеріні идентификация етмек үшін таныма системасыны қоланамыз. Хиндистанда 50 машинаның тоқушығы нәтижесінде 8 адам әлі қолды, 10 яраланды. Әлі қолғанлары юк машинасына барып ұрған yolsuzлық машинасының yolcıları. Бұ чатышув себебінден yolda да бір sıra машиналар тоқушты. Оларының арасында мектеп автобуслары бір қаченгіл ве юк машина. Полисте білдірділер, yol қазасының себебі қойы думан үшін yollar ярамай көрінген олды. Япония патежасының ведалашу сөзлеріні дінлемек үшін 82 bin адам топлашты. Нутуқнен чықышта бұлынғанын себебі 85-ші доған күні олды. Апрель айында от тақтан вазгечмек керек ве бұндан евел сон сөзі. Аненеге көре падиша қапалы жамлы балконда топланғанларының огуне үч кере чықты. Оның янында омыр арқадашы Митегове айлесінің дегер азалары еді. 200 ел ішінде парламент илк сефер императорға яшаған вақытта рутбені шахзадеге бермеге рұхсет етті. Милләт байрамы арфесінде Борисполь авалиманында Украин ерларыны әшітмеге мүмкін еді. Концертны ерже ве чалғыжы Олег Скрипка ве Легрант оркестр тақымы тешкіл еттілер. Білдіргенлеріне көре мақсатлары сиятчылар үшін ев мұетіні яратмаға ве байрам кейфіні бағашламаға еді. Добрий вечір тобі, пан господарю, святий вечір. Чи ти там же спиш, чи ти там лежиш, святий вечір. А якщо ти спиш, Господь же з тобою, святий вечір. А якщо не спиш, говорить зі мною, святий вечір. На Різдво виникла така ідея, що Байрамға, yolcu olған адамларға айле мұйетіні яратмаға ғайе пейда олды. Кеткен адамлар тезден қайтқаналарыны істейміз. Енді келген адамлар ісе Украина не олғаны да білмейлер. Оның үшін Украин ерларыны ешітсінлер, әвде кебі ес етсінлер деп епілді. Ми спеціально прийшли. Біз мақсус келдік. Авалиманы концерт үшін біраз худжур ер. Ве ТВВ группаны пек бегенеміз. Менің балларым щедривке ве калятки білелер. Милят байрамыны пек севеміз. Мусафырлике бармаға бегенеміз, аненелеріні күтмеге де бегенеміз. Харьковде аяз бабаларының иштирагынен хайрие марафон кечірілді. Түрлі яшлы қарарынен 200-ден Харьков сакені Горький адына паркның меркези аллея бойы 1 километр месафені
чапып кечтелер. Айны бу паркта акциядан топланылған парага сақат балалар için мейданчык курулачак. Марафонун сонунда эпосы иштиракчилерге бакшыш ве медальлер берилди. Бунун эле олар чапуу жолу бою тантанылуу сүрөттө ве арби оркестрнын юруш яптылар. В марафонах брал участие. Марафонларда эвел иштирак эткейдим, ама бойле чапувда да yok. Биринчи тажрибем пек iyi oldu. Men бекендим, muhteşem. Экинчи чапувда мени кечип кеткенлер бар edi. Ама энди беледим, юткузарым деп. Ама sonra соңуна якын бир аз күчлерни топладым ве калип алдым. Керчектен пек iyi. Эн эсасы муит ве балалар үчүн япылганы, хайри чапуу болганы. Мына шу эн эсасы. Урметли сәрджелер, бу дакыкага бу соңки хабарымыз да чо хабарларны сизлер UATV.ua сайтымызда окуй билесиңиз. UATV иле олыңыз, саглыкнен калыңыз, көрүшкенче.